nego ikada otvorim poslastičarnicu. Ovo će sigurno biti na meniju. Čokoladna piškota torta. Hajde da je napravimo. Krećemo sa Štarkovim piškotama koje su sada u novom, lepšem i praktičnijem pakovanju. Jednostavno ih izlomimo u veću posudu i prelazimo na srednju vatru. Prvo sipamo mleko, zatim beli šećer, kakao prah i malo gustina. Sada promešamo, sjedinimo i čim krene da ključa, dodamo menaž čokodugmiće, kockice putera i malo vanile. Nastavljamo da mutimo dok se čokolada i puter ne otape. Sklonimo sa vatre i sipamo preko piškota. Špatulom mešamo kružnim pokretima dok ne ovlažimo svaku piškotu. Pripremimo manji kalup u koji jednostavno prebacimo našu smesu, izravnamo, izjednačimo i ide u frižider na 6 sati. Za glazuru nam trebaju menaž čokodugmići koje prelijemo zagrejanom neutralnom pavlakom i posle 3 minuta mešamo dok ne dobijemo svilanu teksturu. Sada je prelijemo preko ohlađene torte, izravnamo i ide u frižider na sat vremena. Došlo je vreme da je oslobodimo iz kalupa, isečemo velikodušno parče i uživamo u ovom super kremastom čokoladnom savršenstvu. Prijatno!